Ibintu bikomeje guhindura isura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mirwano ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta FARDC n'abafasha izi ngabo za FARDC mu kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba wa M23. Imirwano ikomeje gufata indi sura, aho inyeshyamba za M23 zatangaje ko zigiye kurwana paka zigeze i Kinshasa bakavanaho ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, mu gihe kandi nawe n'ingabo ziwe za FARDC bafite umugambi wo kongera kwisubiza imijyi irimo Goma na Bukavu mu rwego rwo kugira ngo bahashye zino nyeshyamba za M23 babita ko ari inyeshyamba za M23 RDF. Turabizi neza ko ari ingabo z'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antoine Felix Tshisekedi yari yizeye zirasa nkaho iki kibazo batigeze bagishyiramo imbaraga uko byakagenze, usibye kubivugira ku munwa gusa nk'uko Antoine Felix Tshisekedi yari yabyiteze siko byagenze. Bibutse ubwo yajyanaga amabuye y'agaciro bagakora amasezerano hagati ya Antoine Felix Tshisekedi na bwana Donald Trump wahise wigira mu ntambara ya Iran na Israel, ndetse ubwabo intambara itoroshye dore ko Iran ikomeje n'ubundi kubazengereza by'umwihariko mu gufunga umuhora wa Hormuz ahaturuka peteroli ingana na 20 yose ku isi yose. Ubu ngubu Iran yavuze ko igiye kuhakontorora, kandi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagerageza kwaza bazabasukaho umuriro waka nta kuwuzimya nka wundi abantu bategereje kuzabanaho ku munsi w'imperuka, ubwo Nyagasani azaba yatangiye kuza kubabaza ibyaha byabo bakoze nuko bagashya imyaka igihumbi mu rutazima, ubwo kugeza igihe nyine Imana izashaka kubasubiza mu buzima busanzwe cyangwa se kubagirira impuhwe. Nibyo Iran yateguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati munamuka muje ibyo muzahura nabyo hariya mu muhora wa Hormuz muzabyirengere. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zigiye kohereza abasirikare barenga 15,000 bagomba kuzaherekezwa n'amato y'intambara arimo nakumira ibisasu, ubwo arimo bwa bwirinzi bwa Iron Dome n'ikoranabuhanga ry'ubutasi bigomba kujya kwigarurira umuhoro wa Hormuz maze igihe warafunzwe. Ni ukuvuga ngo rero intambara rero mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yiteze ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbaraga nyinshi cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yigeze izishyira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo yazishyize ku intambara ikubera hagati yayo na Iran. Ari nayo mpamvu rero ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usibye diplomasi gusa nta bundi bufasha bigeze babona. Ari nayo mpamvu mwabonye Perezida Paul Kagame ngo yagiye mu gihugu cya Tanzania nyuma y'uko ahavuye agahita hakurikiramo William Ruto. Aba bombi rero nta kindi kintu bari bagiye kubwira Samia Suluhu, perezida wa cya gihugu cya Tanzania, usibye guciringa down cyangwa se mu gutuza mu gihe hazaba habaye ibitero rushuma hagati y'ibyo bihugu bazaba bamaze kwataka u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, azaruca rumire ndetse ntazigere yivanga muri iyo ntambara. Wibutse n'igihugu cya Tanzania kiri mu bihugu byashyizwe mu majwi mu bihugu bishaka gutera u Rwanda, nyuma tuza kubona Perezida Paul Kagame ahagiye. Ubundi byagakwiye kuba ari Madamu Samia Suluhu waje mu Rwanda aje kwisobanura ko nta mugambi ari wo gutera u Rwanda, none kubera iki Tanzania siri mu mugambi wo gutera u Rwanda Perezida Paul Kagame akajyayo. Ubwo bivuze ngo bya bitangazamakuru bikorera kuri Wambonye byarabeshyaga, ayo makuru byari byanditse nta hantu byari byayakomoye. Ni ukuvuga ngo ni ugutekereza mu gitondo ukabyo kuhimba inkuru ukaza ukayiha Abanyarwanda nabo bakabyizera bakagira ngo abarundi barabanga, nyamara nta rwango ruhari uko byanatangajwe na perezida cya gihugu Evariste Ndayishimiye. Yavuze ko hagati y'impande zombi abasivili cyangwa se abaturage b'ibihugu byombi nta wanga undi, ahubwo ko intambara ishingiye mu kutumvikana kw'abayobozi bakuru no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kimwe muri ibi bihugu, kimwe kikizeza ikindi ko ari igishuti, nyamara bari kubaryagi bari gufasha imwe mu mitwe yateje impaka n'umutekano muke muri icyo gihugu kugira ngo bazarimbure abandi babavane ku butegetsi. Ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, Kenya, Uganda niba ryifuza kubera ko ari ishyaka rya gihutu cyane ryamaze kwigarurira igihugu cy'u Burundi. Rero rikaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bakaba batabashyigikira kubera kubashinja ko bafasha umutware Dutabara, ndetse umutware Dutabara wifuje guhirika ubutegetsi bwa perezida bwa mbere, ndetse icyo gihe bikaza no gupfuba, bikaza no kurangira rero bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ngo bahawe training bagasubira kujya kurwana bafasha inyeshyamba za M23.
Reka dusimbuke tugenda ku makuru yo mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ahangayikishijwe cyane n'intambara ikwira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abizi neza ko Kinshasa iramutse itsinzwe no ntambara ari buzahita ukurikiraho, nakabuza bazamugenda banamukureho nk'umuntu utarigeze ubashyigikira muri ino ntambara rimwe, ariko n'ubundi ngo bifuje kumuvanaho bwa mbere kubera ko imiyoborere y'igihugu cy'ishyaka n'ishyaka riyoboye rya CNDD-FDD ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se ritavuga rumwe n'imiyoborere ya Kigali. Ndayishimiye yabwiye igihugu cy'Abarundi ko bamuhemba inica n'inyize. Reka nayo makuru nyavugeho. Perezida w'icyo gihugu cy'u Burundi, umukuru w'igihugu nyine cy'u Burundi, aravuga ko ku mushahara ahembwa ari inica n'inyize ku buryo atabasha kumutunga we n'umuryango we. Ayo ni amagambo yavuzwe na Evariste Ndayishimiye yanditswe n'igitangazamakuru Umuseke. Yabigarutseho mu cyumweru gishize imbere y'imbaga yari yitabiriye ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo byabereye muri stade Ingoma Igitega. Mu mbwirwaruhame ndende Ndayishimiye yabwiye Abarundi cyane cyane abakozi ba leta ndetse binubira umushahara bahembwa, abibutsa ko kandi nawe amafaranga Abarundi bamuhemba atamutungira umuryango we. Yabwiye kandi abakozi ba leta ko bakwiriye gucika ku ngeso nk'iy'abana bahora bumva ko base babagaburira ndetse inyama ariko batitaye aho zituruka. Yagize ati kandi nanjye ndi umukozi wa leta, ndabizi ko kandi umushahara ari muto, reka mbabwire njyewe amafaranga mpembwa ndabizi ko atantunga. Yasobanuye ko abantu bazi ko nk'umukuru w'igihugu ari umutunzi wa mbere kubera bazi ko yasobanuye ko abantu benshi baba bazi ko umukuru w'igihugu ari umutunzi wa mbere ku buryo benshi birirwa bamusaba amafaranga kandi nawe ayahembwa atamuhaza. Ati nicyo gituma rero nahise nigirira inama yo gukora ibikorwa byanjye nkahinga nkorora kugira ngo mbone ikintunga. Ndashimiye kandi yavuze ko nubwo ahembwa amafaranga make atajya mu muhanda ngo yigaragambye kuko azi neza imiterere y'ubukungu bwa leta ye. Yavuze ko kandi ubwo yatangiraga gukorera leta mu mwaka wa 2004 yarebye umushahara yahembwaga asanga atazigera amutunga we n'umuryango we cyangwa se ngo umuvane mu bukene, ngo yahise yaka ideni atangira korora inkoko. Yagize ati kandi nanone guhembwa ibihumbi 94 FPU ukaba ndetse ukodesha inzu y'ibihumbi 80 FPU, mumbwire watunga gute umuryango? None se icyo igihe ntajye ntigaragambishe se ngo nye muhana nigaragambye. Umushahara rero wa Perezida Ndayishimiye ungana na miliyoni 10 FPU ku kwezi, ariko kandi hakayongeraho miliyoni 3 FPU ahabwa buri munsi zingana na miliyoni 90 FPU ku kwezi no kumutunga we n'umuryango we. Ndayishimiye kandi ahabwa kandi icumbi, uburinzi buhoraho, imodoka, ibikomoka kuri peteroli, kwishyurwa ingendo, amafaranga yo kwakira abashyitsi, amazi, amashanyarazi, telefone, ubuvuzi, imyambaro n'ibindi. RDC yemeje ko kandi ubwo twisubire mu ntambara by'Uburundi twabivuyeho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko inyeshyamba za M23 zashoboye kwinjira ikoranabuhanga ryabo. Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abahoze ari abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo Madivita, yavuze ko iri huriro ry'umutwe twaje intwara wa M23 ryashoboye kwinjirira mu itumanaho ry'ingabo zabo FARDC ndetse rimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Ubwo Minisitiri rero Madivita yaganiraga n'abadepite ndetse bagize komisiyo ishinzwe igisirikare mu mutekano mu bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, yasobanuye ko AFC 23 ifite itumanaho rihambaye cyane ndetse ugereranyije n'irya FARDC. Yagize ati kubera kubura imbaraga zitumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yabonaga ubutumwa bwazo, bituma rero ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi rero yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye bituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'ingabo ziri ku rugamba. Raporo kandi yateguwe n'iyi komisiyo ivuga ko kandi Minisitiri Mudavita yasobanuriye abayigize ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare, kuko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamwo butagenda neza, ari nabyo byatumye
FARDC itsindwa kenshi. Minisitiri Mwamvita kandi yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo leta ya RDC yaganiriye n'ibihugu byinshi kugira ngo bihe FARDC ikoranabuhanga, ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirwamwo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Kikaba cyo gisubizo gihari cyo kugira ngo rero bagere ku ntsinzi yabo y'igihe kirekire. Naho mu mirwano ikomeje kuba biravuga ko FC23 hari utundi duce yigaruriye ndetse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utwo duce rero twamaze kwigarurirwa n'izi nyeshyamba za M23. Ayo makuru kandi azakurikirana n'amakuru y'umugambanyi w'umunyamurenge wakoreye FARDC gusa yihishe inyuma yo kuba gambanira igihugu. Uyu nguyu akaba yitwa Colonel Ruhorimbere Gaspanda John ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, akaba rero bw'abanyamurenge arashinja igisirikare cya Kongo kumushimuta nyuma yo kumara ibyumweru 3 ajyanwe ahantu atazwi i Kinshasa. Mu nyandiko igitangazamakuru Umuseke ifitiye kopi uyu umuryango wa Colonel Gapanda uvuga ko kandi yagambaniwe na bagenzi be bakorera mu ntara ya Ituri ahitwa Ibuniya kuva ku itariki 18 Ugushyingo 2025, afungirwa ahantu hatazwi mu gihe cy'amezi 5. Bakavuga ko kandi kuva icyo gihe atigeze agezwa imbere y'ubushinjacyaha bwa gisirikare ngo abashe kwisobanura ku byo yashinjwaga birimo ubugambanyi. Nayoberwa Pascal kandi umwe mu bavandimwe b'uyu musirikare mukuru avuga ko kandi bamenye ko yajyanwe i Kinshasa arwaye. Ati nta muntu wo mu muryango we bamenyesheje cyangwa se ngo babwire inzego zitandukanye icyaha cyekwaho naho bagiye kumufungira. Ibyo ngibyo ariko bibaho nigisugi ubona umuntu yaburiwe irengero se no mu Rwanda si bose mujya mubyumva bitewe nyine n'icyaha ari gushinjwa. Keka nk'iyo makuru amenyekanye ko ati kanaka yaburiwe irengero, RIB ikaba yazi kavuga ati kanaka twaramufasha ko nabwo urabizi bafasha umuntu akeshi murangira itaza kubivuga. Ariko mutaramutse aramutse atazwi bitewe n'ibyaha ashinjwa hazagira umenya ko aho yagiye cyangwa se ngo amenye ko yaburiwe irengero. Ubwo nyine ibyo byaha byarangiye rwango rero yazwi akavugwaho n'itangazamakuru ati umuntu twaramubuze. Iyo nkuru nyine ubuyobozi bayitangaza mu rwego rwo kugaragaza ko umuntu atagize iki ataburiwe irengero. Yatazwe rero se gushimuta si ibintu bibaho cyane hirya no hino ku isi ku banyapolitike batandukanye. Iyo batavuga umuntu atavuga rumwe nawe cyangwa banagiye kuzajya barwanya mu buryo bwendutse uwo muntu aburirwa irengero. Rero rimwe na rimwe ushobora no gusanga bananamwivugana ahubwo aranapfa anakwivugana. Nuko rero uwo muntu bavuga ko yararwaye indwara zigiye zitandukanye kandi yashimuswe arwaye ngo diabete, kandi akwiriye rero gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo ahabwe imiti kuko ngo buri burenganzira bw'ibanze yemererwa n'itegeko. Yongera ko kandi buri ari bagenzi be bafungiye muri za gereza zitandukanye i Kinshasa ndetse no mu ntara ya Kitari. Mu gihe kandi hari undi musirikare witwaga Colonel Murangwa Boneri wapfiriye muri gereza i Kinshasa, umurambo we ukajyanwa ahantu hatazwi kugeza n'ubu. Hari kandi Majoro Kimizombe wishwe na bagenzi be ndetse barangiza bitewe n'icyaha cyo gushinjwa kugambanira leta. Bano barara nyine baba baroherwa bakinjirwamo ubundi leta bakabaha amafaranga, bamara kubaha amafaranga nyine bakagambanira leta. Ubwo iyo bagufashe subize ko muri Kongo ari igihano cy'urupfu.